سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیوی من عجیب گیمر هستم و امروز اومدیم که گیم پلی بازی بولی رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. یادتون نره حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بذارید. خب بیایم معطلی میریم سراغ گیم پلی بازی. امیدوارم که خوشتون بیاد. بزن بدید ببینیم چی می‌خوایم. خب الان باید بریم این وسیله رو تحویل بدیم. بفرما شما. از نکات مثبت این بازی اینه که مدارس مختلفه تو این بازی. مدارس مختلفه و این این خوابگاه دخترها بله میکنم یه تا داخل خوابگاه نمیای که ماموریت رو سریع بزنیم که ما رو نگیرن. That bitch. Give it back. Give it back. Or what? Or well, just give it back. Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back. You can't just steal things from me. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. Ugh, I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh, that's okay. Oh, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. خدا وکیلی آره چرا باید یه ماموریت ما داشته باشیم که خوابگاه دخترها و بریم اونجا و از ما بخواد که دفترچه پیدا کنیم. دفترچه خاطرات یا همچین چیزی توش چرت و پرتایی نوشته و ما باید براش بیاریم. جناب راکستار مغز تو در اون باشگاه خب الان باید بریم اینو پاس کنیم. باز نمیشه چرا؟ باز شد. یه چی حالا باید به این چیزا بگه قشنگ سر هر سه دیگه از این لازم ها فرار میکنم 3-4 کیلو انگوشت ها میشه. بله. Oh my god! Wow! Oh my god! Exactly as I expected. بله انتظار همینو داشت. Simple. Cut sleep to 4.5 hours. حالا کلاس چی داریم و کلاس بیولوژی. این لباس برای ما باز شد. بریم ماموریت بعدی. The Syndicate. کاندیدیت اشتباه گفتم. این چیه ماموریتش؟ کاندیدیت. او شورای شهر کلاس پرزیدنت ارنست. اسم این دوست ما ارنسته. Move, nerd! How original. Call me a nerd. What next? 4 eyes? Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Alright, you have fun. What's this? Class President. Class president, dummy. It says class I president. don't know. That's you?
I'm the most suitable candidate I know. Yeah, so's your mom. Yeah, right. Oh Don't forget to wipe. شورتشو How's پرچم the کردم. campaign, Ernest? You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance. What if I pay you? Pay me? Now you're talking. I always knew I was a born leader. Yeah, but unless you buy everyone's vote, you're never gonna win. Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate. ظاهرا قراره گند Security بزنن تو manager. سخنرانیش. Oh, please, please. I don't know. Security please, managers, they cost a please. lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. I've always been a politician at heart. خب این رفیق ما جناب آقای ارنست عضو به عبارتی به زبان ساده تر به زبان فارسی سلیس عضو شورای مدرسه شده و ما باید ازش محافظت کنیم تو سخنرانیش و قراره همون رفقای ورزشکار بزنن تو پوزش و ما اینجاییم که ازش محافظت کنیم. کیفیت صدا این محل واقعا خیلی بده. Welcome. I won't mince words, my کجایی؟ friends. This school needs کجایی تو؟ help. My help. How many of you out there feel abused by society? Let down by the establishment? Ernest, you're a dork. Brutalized? صدا من. I feel your pain, my children. I've got your pound cake right here. Do not despair. Salvation is here, my friends. Fancy. I've chosen me as your leader. We will usher in a new era of education. Abusive prefects, gone. بله اون زیاد شدن. Lackluster teaching, gone. Physical چند از سلاحشون education, تو خمار gone. و تو خمار هم گرون شده. Money no longer wasted. ارنست خدای اسم ارنست خیلی برای این اندازه سنگینه. Ouch! It's not right. That sports ارنستو چیگوارا. for your future. هی The خدای اسم ارنست برای خیلی سنگینی میکنه برای این قد و قواره. What have sports done for you except cause pain and misery? While my opponent may also be more popular, good-looking, جونش خیلی بیشتره. muscular, کجا میری؟ and have the attention of the school bimbos, کجا رفت؟ Teacher's pet. just doesn't have what it takes to be president. For some, I don't represent the masses. Let me tell you, I've been beat up just as much as you. Loser. It's time change for the better. A vote for Ernest means a vote for I'm gonna make you swallow this. داشت خیلی مزرد میکنم چرا تو چونه میزنی؟ over broad. مغز ما رو حرکت زدی بایی کن دیگه. In closing, remember, a vote for E. اینه که رفته تو دماغت ها. نکنی. Thank you, everyone. Good night. کیفیت صدا رو بریم. استای چان میاد. خب الان تیرکمون ما آپدیت Well شد. done. چپتر 1 رو تموم کنیم و بعد پارت رو ببندیم. هالووین. I put a costume in your closet. Put it on. خب الان لباس هالووین باید بپوشیم. Hey, what's going on? Not much. I was just lying here wishing I could be more like you. Yeah, whatever. But I'm cursed. Yeah, really. Yeah, cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking
all the time. No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. It's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely, the kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on. You'll see. جشن هالووینه و همه لباسای رنگارنگ پوشیدن. اینجا راسله و مجبوریم بیخیال بشیم. مجبوریم یعنی. خب الان باید بریم مأموریت ها رو انجام بدیم. وایسا دیگه. اینو بچسبونیم رو خب مأموریت اول انجام شد. دیگه چی میخوایم؟ خب باید به 3 نفر تو همار بزنیم. اولیش این، دومیش این، سومیش هم اون. کاتار بزنیم. مأموریت دوم هم انجام شد. خدای خیلی باحال مأموریتاش. مأموریت های هالووین. خب از این چیزا باید بذاریم. اسم این چیز چیه؟ ولکانو بخیالش میذاریم اینجا و به سرعت با رفقات دور میشیم. زوم میکنیم. چی را میره؟ والو اولین کسی که دستش دم دستمون اومد از اینا میندازیم میزیم. باشه داشت راه برو دیگه. وال خودم هم افتادیم. قبلا رو بذار بزنیم. خب یه مأموریت دیگه هم باید بریم که باید 3 نفر رو با این بمبا بزنیم. اولیش تو، دومیش تو. تموم شد. باشه شوخی بود. جنبه شوخی نداری؟ وای کریم مسلمون نیستی. The big prank. Okay, here's the deal. We're gonna feed Chad's dog some of this rancid meat. Wait for him to take a dump, and then... What the hell? I'm out of here. Whatever, Pete. Okay, let's do this, Jim. I'll explain the rest later. خب الان Over here, you little mutt. میخواد به سگ غذا بده و سگ ببخشید اینو میگم ولی بعد سگ برینه و بندازیمش تو پاکت. اون سه خیلی بیکاریه. دارم خودی رو میزنم. بگیر آها این شد. تدکیت Here you go, boy. How about a little trick for a treat? Yum, 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 yum. That's gross. و استیل سگه رو خیلی باحال بود. مغز پزشکری. الان ما بکشیم. نمیخوره این دنیا. کیسه رو گرفتیم دست ما داریم میریم. ان میاد. A few moments later. ایدیت پدرته. خب الان اینو بزنیم اینجا. حالا این
زنگ اضطراری هم بزنیم. خیلی عالی. اون در واقع پرید رو کیسه، ان پرید و کاش اینی شد. اوکی. فرار. دیدید که من کلا اهل خشونت نیستم، چه تو این بازی چه در دنیای واقعی، و از صحبت استفاده میکنم، از سازش. مثل اینکه اینا سازش سرشون نمیشه و میخواهیم. گری هلپش میکنیم، داشت کمک بگری ببینیم چه خواهی برام دیده. There you are. Come on, I found something incredible. Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? We are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me, look, now come on. I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited. I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. زاره میخواد مدرسه رو بگیره و ما یعنی جیمی مخالفش هستیم، ولی میخوایم مخالف که نه، یعنی میگه مدرسه رو نمیخواد اخراج بشه و این داستانا، و گری میخواد مدرسه رو بگیره. توی مقاله خونده بودم که جناب گری یه بیماری داره و دوست داره که همه چی رو تحت کنترل داشته باشه. Jimmy's gonna kick your ass. ما رو با چیز میزه. ببخشید. حالا مدیر میگیره دهنمون رو صاف میکنه. او گرفت. بذار خودت ناظمت دست در نکنه جام ناظم. کار ما رو سبک کردی. خب میریم داخل انباری مدرسه. باش ناموست گرفتن مدرسه و اینا چه رفتی به انبار و اینا داره. باش همه کارا رو که من دارم انجام میدم. چه غلطی میکنم. خب الان این رو باز کردیم. خب میتونیم بریم اونجور بزنیم و باش خدا وکیل تو انبار دنبالش چیم های منو خیف کنیم. باش مویدی عمری همه رو میبردیم انباری، میخواد ما رو ببر انباری. Why are you gay? Who says I'm gay? خدا میکنیم بسر خب آیتم هم نداشت. شیشه هم شکسته و باید جارو این کار باید آجر این کار میکنیم. نیاز به دید کمان نداشت. Looks like I'll have to hold this down to get the power while you climb through and get the switch. Oh, cool. خب اسم دخته و این در باز کنیم. Almost there.
شلگی میزنم. اینم از این سینه خیز میریم بیرون. شما ما نقشه کشیدی یا میمیم داداش داشت میگه این کارو بکن اون کارو بکن داری منو کجا میبری؟ منو کجا میبری لعنتی؟ ما باش عقل اونو دادیم دستی که او یه ترانزیستور همه اینا رو داریم میتر کنیم. یه لباس هم برای ما آنلاک شد. خب داشتی کجا تونل اونل کجا او قفص شما کجا میبری؟ لعنت به تو لعنت به تو عوضی. So, Jimmy boy, here we are, the hole. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people? Keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! کلن رد داده وقت میگه تو میخوای نمیدونم مدرسه رو بگیری من نمیذارم مدرسه مال منه یا اول پس اینجا I give you Russell! Russell Oh man Me, Russell! Gary, now I hate البته برای چیزی نیست ما موردهای بزرگتری از این کشتیم. Who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals? What? چرت و پرت میگه. Come here. Russell wants vengeance. خب الان باید باهاش مبارزه کنیم. خیلی بالا. برو دیگه رد داده قلبم. نباشی میمیرم حتما. آخه یه جایی از قلبم رو زدی که نزده بودش که قبلا. راسل که میگفته این بود. مثل اینکه ردی هم پاور بام زد. که رو حال کردید از فنون ترکیبی کشتیگاه جو MMA ترکیبی میزنم. حال کردین؟ نه خدای حال کردید؟ You happy now, jerk? Ecstatic! I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this school, and you're just a liability. See you around, moron! Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You did it? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. خب و احترام گروه بولی رو With Russell pacified, I could be forgiven for thinking my troubles at Bulworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble.
Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So, what's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bulworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. اینجاست که باید خداحافظی کنیم و امیدوارم خداحافظی ما دوتا نشه. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. اگه میخواین دنباله های این بازی رو ببینید حتما برام کامنت بذارید. قربان شما، خداحافظ.